amakuru aravugwa ko amafaranga yibwe Bebe Cool ari ibihumbi 100 by'amadolari. Ku bantu mungurikiye urabibona? Hano Julie yaramubwiye ngo bari muri abaskama urukumva Julie UK is contact. So you at my condomwe kabisa. Bebe Cool yari yagiye kuri umupira mu Bwongereza. Basho uzuko yamuriye miliyoni 100 $. Murashaka kumva? Ikibazo gikomeje gufata indi ntera. Bebe Cool yatabaje Perezida Kagame amusaba kwinjira mu kibazo cye n'uwo avuga ko ari Messi Mutesi Jolly wamutuburiye. Mu minota mike ishize yashyize hanze ibindi bimenyetso aho yagaragaje ubutumwa bw'ibyo yaganiriye n'uwo yita Mutesi Jolly, nubwo nyir'ubwite yamaze kubihakana yivuye inyuma agahamya ko ari umwiyitirira. Bebe Cool yagize ati byatangiye umunsi naguraga amatike yo kureba umukino wa Arsenal mu kwezi kwa Mutarama umwaka ushize kuri stade ya Emirates. Nari nicaye ku murongo wa kabiri inyuma y'intebe z'abakinnyi ba Arsenal. Umukino urangiye nahise mpabwa ubutumwa bugufi bukurikirwa no guhamagarwa ubwo nari nsohotse. Ariko kuri uwo munsi nyine nabonye uyu mugore anyura mu nzira y'abakinnyi ba Arsenal mbere yuko abakinnyi basohoka, kandi ni ibintu byagaragaraga ku muntu wese wari aho nk'uko nanjye nabibonye. Muri ako kanya yari yambaye neza nk'uko amafoto yanyoherereje agaragara kuri screenshot. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndasaba ko hakorwa iperereza kuri iki kibazo kuko uyu mugore arimo kwangiriza izina ry'igihugu cyanyu. Visit Rwanda. Gitare cy'amahanga. Ayi gitare cy'Imana. Bakoreye Bebe Cool urumva? Ubundi aha niho ruzingiye. Aha niho ruzingiye. Mugabo ahantu yicaye right now ariko ariyumva. Uretse gatoya hano hari ikintu tugomba kurebaho tugiye kugenderaho urukumva. Hano hari tiketi. Iyi ni tiketi yo kwinjira muri match. Uri kumwe? Urabibona? Welcome to your stadium. Uretse tugende gato tugiye gukora investigation hano, sibyo? Ariko iyo ni screenshot ya Gitsi. Ya tiki. Ya ticket ya. Yamuhaye ticket, yamuhaye screenshot ya ticket. Nta mazina ariho? Nta mazina ariko. What? No. Niyo mpamvu nakubwira kuri ya mugabo ari igicucu kimwe cya mbere kiba. Wiki. Ni ukuri fe? Mani ko nta mazina ariho? Nta mazina ariko. Iyi wabana na online? Bishye. Nta n'icyemeza ko nta mazina ariko. Bagiye kukubagira uyu muntu. Uretse gato. Yego. Bag police and the private one. Give me a second.
And Saturday, January. uretse gato The membership. umva hano ukuntu byatangiye. Reka rero hari izo ntera ntari kwerekana hano bitari kugaragara neza. Cekinga hano urebe. Urabibona? Hano Jolly yaramubwiye ngo bari muri abaskama. Urukumva? Jolly UK is contact. So you at my condom kabisa. Bebe Cool yari yagiye kuri umupira mu Bwongereza. Urukumva? Uyu muntu amwandika yita Mutesi Jolly ahita namuherereza ifoto amubwira ko yari ahari. Amwoherereza ifoto ya Jolly yari ahari nawe. Urukumva? You see? Warebye? Dear babe, welcome to Arsenal. Please click on the link. Activity account confirm. Jesus Christ. Ibintu byose ahubwo kuvuga ngo ibintu bakoreye Bebe Cool urumva ubundi aha niho ruzingiye. Aha niho ruzingiye. Aha niho bagifatiye amatwi. Bebe Cool urarangiye. Bebe Cool urasebye. Chat ko zibaye chat hano. Golfa mvuze icyo mvuga cyo kare kamanuka. Uretse gato. So Bebe Cool hano ntabwo icyongereza ari cya Mutesi Jolly. Ese Golfa reka Golfa reka tubesere. Umuntu muri ko muravugana ibintu nk'ibyo ngibyo muganira kuri WhatsApp niwe kurondera cyangwa niwe murondera? Jolly yamenye gute ko Bebe Cool ashaka gutwara uyu mwana wiwe? Kubona ari we uyu mujori wo kuri tema ari we yatangiye kumwandikira. Jolly mu Bwongereza. Jolly mu Bwongereza hano niwe batangiye kwandikira nde? Niwe yatangiye kwandikira Bebe Cool. So nimwitegereza rero ahangaha Bebe Cool nuza kura muri izi conversation zose ibi bintu biri ahangaha urimo kumva ahantu nabonye ko na uyu Bebe Cool na ari kigodi just uraba n'ukuntu yahise yandikaho nimero yiwe ngo Jolly UK Arsenal Stadium. Umuntu nka Bebe Cool neza inkandagira bitabo. Ariko uyu muntu yaramutetse kweri. Uyu musikama yaramutetse bro. Ntabwo nta n'ubwenge burimo hanga nawe ubwawe umuntu akwandikiye ko ngo ko wahita ubona ko ari scam. Ahubwo ngira yamupima ahereje kunywa urumogi neza na neza agahita amwohereza message. I'm telling you. Nawe ubwo umuntu yakwandikira SMS nk'izi ngizi zose wahita ubona kari scam. Bebe Cool si umunyamahanga no muri East Africa. Just nawe bishiremo ubwenge no muri East Africa. Shaka kumbwira ko atazi ko Jolly aba mu Rwanda. Cyaramanje kiramukaresa bro. Cyaramanje kiramukaresa. Urimo kumva? Nkibaze ko scam ari shit ya teta. Bro, abatipe uyu mutipe barasanga atana wana UK yibereye mu Bushinwa. Kandi umuntu yamutuburiye n'umuntu amuzi 100%. Amuzi cyane afite nimero ye. Iki ni icyongereza cy'Abagande. Uyu ni umugande. Ya. Noneho se uretse gato. Noneho hano uyu nguyu yaramubeshye ngo akora akazi. Reka zurebe.
yaramubeshye ngo akora akazi ko muri guverinoma mu Rwanda. Give me a second. ntabwo bigaragara message ahubwo ziraboneka. Reba hariya hejuru urukumva Ntabwo ukuntu yanditse government. Ntabwo ukuntu yanditse government so. government at Rwanda. High commission here. Then also I am ambassador visit Rwanda. So we Jesus. Bro, umuntu wo muri East Africa. Ibi byari. uretse gato uyu munsi ko yafashe Mutesi Jolly amugira brand ambassador wa visit Rwanda bro. What the fuck? Ndebera man. Jesus. Ahubwo Bekula wamutumushije mu ijisho. I swear. So Kuri man. this motherfucker ndebera. So reba iki chat noneho byonyine approach bro ni zina ry'Imana ntago Mutesi Jolly yakwa approaching umuntu gutya. That's not possible. You will never. No, niyo yaba yundi umuntu wari we wese Godfather atari Mutesi Jolly. Wahita ubibona. Come on, ndebera approach. Nta muntu ya approaching umuntu arunga iki foto deja. Icyo ndicyo Mutesi Jolly ahantu ari yatembagaye yasetse. Bro uyu mugabo aransekeje kabisa. Nta muntu umuntu asobanutse yandikira umuntu agahita amwohereza foto direct. Nibiba. That's why the guy is very stupid. Ni kicucu kimwe cya mbere kibaho. Ahubwo ziriya Twitter zose yakoze agenda azifute ntasabe n'imbabazi. Kandi ntasabe imbabazi Jolly wenyine, asabe n'imbabazi n'abasomye tweet. Asabe imbabazi n'abasomye tweet. No kuri pe Kandi akubwira ko ari bwatangiye. Kandi ibi ngibi yabikoze ngo ku neza y'igihugu cy'u Rwanda. ubwo bamurabe neza yarwaye mu mutwe bamufashe hakiri kare. Arakubwira ko yabikoze ku neza y'u Rwanda. Ngo n'uburyo akundamo Perezida Kagame ariko Perezida baragora. Bebe Paul. Ngo yabikoze ku neza y'u Rwanda kugira akingire ntihagire abandi bibwa. No. Edmo, come over here. No, this cannot happen. Even we can see this conversation. So the people who knows Jolly, ntabwo Jolly ari kuri iyi level man. Ibi ngibi. Mwese ndabireba. So, Bebe Cool, we're done with you. Waravangiwe kavuki. That's bullshit. Uziko n'abandi birirwa muri tap uziko na delivery from Kabuga itaze imeze gutya. That's bullshit kabisa. So people, ndatekereza ko ngize screenshot zaje tumenga kuri TikTok. Ndatekereza muzibonye hari ikindi mushaka kureba. Reka dutegereze nyine nabikomeze ariko sha nimba munavugana umubyire rwose ko umva agenda anywa amazi birashira. Bashu, uzi ko yamuriye miliyoni 100 by'idolari. Miliyoni 100. Ngo n'amafite barajya hanze. Bombo clat. Aha ngiye namaze gufata uruhande kandi ntimumva nanjye ndi ku ruhande rwa Jolly ariko ze bite byawe niyo yaduhereza AI igitsina kiri mu kindi hano ndi ku ruhande. Ariko kubyo turi kureba hano n'aya machat. Urimo kumva byaratangiye gutya. Niki cyongereza ndi kubona sha. Urimo kumva nta kintu n'ikimwe na kimwe ndi gufatamo. Nta kintu na kimwe n'iki ndi gufatamo. So umva rero ngo izo chat ni umuntu ufasha Jolly ariko noneho mfite impuguke shaho. Hano hari impuguke. So ni ukuvuga ngo ngiye ndabwo kugeza aya masaha ntago Bebe Cool yarangirayo. Turamutera amabuye mpaka Bebe Cool azanye ibimenyetso bifatika. Amashusho barahuye bifatika. Miliyoni 100 z'amantuza. Nukuvuga ngo muri miliyoni 100 miliyoni 100 namini ibihumbi 100 by'amadolari. Ibihumbi 100 by'amadolari bivuze ko
ibihumbi 100 by'amadolari ntabwo banyuze kuri momo, yabanyuze kuri bank transfer. Amazina y'abo bantu yamenyekana, bakurikiranwa bagafatwa. Mureke dutegereze turebe bigiye kurangira gute iyi case. Mureke dukomeze dukurikira amakuru. Ngeze ubwoba bro. Ngeze ubwoba. Reka mbe ndetse izi nkuru uyu munsi nta kindi kintu ndi bukore, ndazibagezaho 5 kwa 5. Nyamara rero kuri wa mugani Bebe Cool ntabwo ari injiji. Basomere mwumve. Murashaka kumva? Ikibazo gikomeje gufata indi ntera. Bebe Cool yatabaje Perezida Kagame amusaba kwinjira mu kibazo cye n'uwo avuga ko ari Miss Mutesi Jolly wamutuburiye. Mu minota mike ishize yashyize hanze ibindi bimenyetso aho yagaragaje ubutumwa bw'ibyo yaganiriye n'uwo yita Mutesi Jolly, nubwo nyirubwite yamaze kubihakana yivuye inyuma agahamya ko ari umwiyitirira. Bebe Cool yagize ati, byatangiye umunsi naguraga amatike yo kureba umukino wa Arsenal mu kwezi kwa Mutarama umwaka ushize kuri stade ya Emirates. Nari nicaye ku murongo wa kabiri inyuma y'intebe z'abakinnyi ba Arsenal. Umukino urangiye nahise mpabwa ubutumwa bugufi bukurikirwa no guhamagarwa ubwo nari nsohotse. Ariko kuri uwo munsi nyine nabonye uyu mugore anyura mu nzira y'abakinnyi ba Arsenal mbere yuko abakinnyi basohoka, kandi ni ibintu byagaragaraga ku muntu wese wari aho nk'uko nanjye nabibonye. Muri ako kanya yari yambaye neza nk'uko amafoto yanyoherereje agaragara kuri screenshot. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ndasaba ko hakorwa iperereza kuri iki kibazo kuko uyu mugore arimo kwangiriza izina ry'igihugu cyanyu. Visit Rwanda. Gitare cy'amahanga
igitare cy'amahanga. Ayi gitare kimana. Komeye birakomeye. Umva. Game over. Kenzo kamuhiya. Nyuma y'ubutumwa yanditse urabivugaho iki? Golfa ngenda mva maze kubona message nafashe uruhande. Ntago mvaho. Oya. Nukuri. Pe. Oya. Siga. Nukuri. Ndakubujije. Aha. Bebe Cool ngiye kumuzamura kuri Twitter. Muri he? Ndaje muri. Ni ambassadeur. Amakuru ambwira ko ku makuru ari ahangaha Kambari ndapfuye kuri Twitter namaze kugerayo. Uyu munsi ndabaceza akazungu narara ndabanyuza hana hari. Tega amatwi. Akumyutingaho gato. Abantu mukoresha Twitter muri he? Abantu mukoresha Twitter muri he? Hey, twamaze kugaruka. Mvugira ngo bombo karate. Mvugira ngo bombo karate. Goda hanafashe uruhande buriya ntumva nayo. Ntabwo na okay twese turi inyuma ya Juri nukumva ariko twumvikane amakuru musharinge live guys musharinge abantu 800 hafi muze kuri Twitter Ariko wibuke n'inkandagira bitabo ko tuguma hano. Inkandagira bitabo umva injiji zidakoresha Twitter mugume kuri TikTok n'ari audience nini. Namwe impuguke amakuru aravugwa ko amafaranga yibwe Bebe Cool ari $100,000 by'amadolari. Ku bantu mungurikiye kuri Twitter ku makuru tutarahamya cyangwa tutarumva tutarakonfaminga na nyine ubwita tarashyira hanze. Biravugwa ko amafaranga amafaranga Bebe Cool yibwe. Ngewe mureke nkoresha iyi mvugo ko izi screenshot zirampamiriza ko atari Mutesi Jolly uyu. Amafaranga yibwe Bebe Cool nabiyitiriye izina rya Mutesi Jolly aragera ku $100,000 by'amadolari. We uzi ko kubyara bitoroshye babahanzi b'Uganda bagira n'amafaranga. Mungu wangu. Mungu wangu. Uganda imaze gutezamo sasa bya binyamakuru byabo. Mwamaze kwagera uke twagiye. Kuri Twitter muretse gusaba kuzamuka. Abantu hafi 1,000 muri kuri TikTok muretse gato. Nze nkwereke. Ndahamagara mpaka uyu muntu anyitabye. Uyu ni umuntu wa hafi. Uritaba. Itaba tukeneye kumenya amafaranga. Aha niho mvanye amakuru. Hello? Wamuboneye? Please send me that number. Ndagusabye ntereza iyo nimero. Mbabara nyohereza nimero y'uwo muntu. Please. Yime, okay. Kabayime. Erega nta kuryama inkuru y'inkuru yabaye inkuru. So, nukuvuga ngo ahanga ni mwitegereza neza cyane. Bebe Cool baramuturikije. Bebe Cool baramuturikije. Ariko nje godifata ndatera karenge gati. Listen to me, bantu banje. Nje nona reka bamanze bantemo nimero. Ibyo kumpereza nimero madam, nta nimero.
nje nkimara kumva izi rumors zije mbanje gusubiza akarenga inyuma. Nukuvuga ngo rumors zishobora kuba zirenga, ashobora kuba ari make, ariko amakuru amaze kungeraho nuko ngo ari ibihumbi 100 by'amadolari. Ngo ni ibihumbi 100 by'amadolari. Abangaba according kuri chat tubonye kuri izi chat ni ibihumbi 100 by'amadolari. Bro, ibihumbi 100 by'amadolari ni amafaranga menshi. Ahanga ntangiye, ariko noneho rumors zitangiye kuza tudashidikanya ngo Bebe Cool afite ibimenyetso bindi ku makuru angezeho, ngo Bebe Cool waravuze ngo ntitaye kubyo nani Zuena, ku bantu batazi Zuena n'umugore wa ntuza wa Bebe Cool, ngo ku bantu mutazi ngo ntitaye kubyo ku buryo Zuena ari buze kubyitaho, ibintu byose ngiye kubishyira hanze. Atitaye ku buryo Zuena ni ibiki bagiye gushyira hanze, ni ibihe bindi bintu bigiye kujya hanze. So tugarutse hano tukajya kureba izi chat. Izi chat ntabwo ntekereza ko Bebe Cool byonyine izi chat ashize hanze zonyine ziragaragaza ko yasaze, kuko ntabwo ushobora kumbwira ngo gucekinga ko umuntu ari brand ambassador wa Visit Rwanda byatwara umuntu igihe kingana iki gucekinga ibyo bintu. Bebe Cool ntabwo nazi mu Rwanda ku buryo atamenya ko umuntu ari brand ambassador. Yabaye brand ambassador ntiyacekinga social media ze ngo arebe kweri niba ari brand ambassador. Tugendane gatoya cyane muri statement yi screenshot ndi kubereka, urabona ko hari kuvuga ko uyu muntu yipresenta kuri Bebe Cool yamubwiye ko Mutesi Jolly ari brand. Noneho umugabo ni gitangaza, umva ukuntu hano avuga, aramubwira ko ari brand ambassador, karakanamubwira ko akora muri ntuza muri High Commission, ni umukozi akorera guverinoma y'u Rwanda. I'm doing government work at Rwanda High Commission here, then also I am ambassador of Visit Rwanda, so with Arsenal na Saint Germain. Urukumva? Nashaka kubaza nimuza kwitegereza Bebe Cool ni ikigoryi ku buryo adashobora gucekinga ngo amenye niba mu by'ukuri Mutesi Jolly ari brand ambassador. Ahubwo byagenze gute Kenzo kandi uri kumbwira byagenze gute kugira ngo uyu mugabo bamurya amafaranga agera ku 100 by'amadolari atara founding out ko ari Mutesi Jolly? Here's the question, yaba yaravuganaga na Mutesi Jolly kuri telefone akamuhamagara bakavugana? So ngo ibi ni ibimenyetso bimwe. Bebe Cool ntagira inshuti. Izi message mbere ko ashyira ibintu hanze, ibi ngiye amaze gushyira hanze, ibi ngiye bya making sense akaba ari byo yashingiyeho aza kubishyira on public, cyangwa hari ibindi bimenyetso nkuko rumors ziri kubivuga? First of all, izi message zo ku bantu bazi Mutesi Jolly, izi message ntabwo Mutesi Jolly ntabwo kino cyongereza yacyandika. Izi message zo without ntabwo ari Mutesi Jolly. That's number 1. Ahubwo ni umugande wabaze Bebe Cool amubara neza, aza makuru ye, ngaho mumubwire twumvikane. Mutesi Jolly yaba yarabwiye n'iki ko Bebe Cool afite umwana ugiye ukina kabumbu ushaka kujya muri zira equipe? Mbega umugabo. So kugeza aya masaha ngewe ntarabona video cyangwa ifoto Bebe Cool ari kumwe na Mutesi Jolly nkuko rumors ziri kubivuga ko hari ama video bari kumwe kuri hoteli i Kampala kuri Serena, bitarajya ku karubana ngo abishyire hanze. Kugeza n'aya masaha Bebe Cool ibyo arimo ni bitabapfu. Ku makuru nkuko biri kuvugwa Bebe Cool niko bimeze. Kenzo ndakumva. No, ayo ma video nayashobora kuboneka, ariko wamushaminza akaba yaramubaze ayo ma video barahuye. Uburetse gato turaza kubimenya, turaza kubireba. Give me a second, tumbwire ko yanga yariyo turashize.
tumwe oyase oyase oya ntabwo ari byo ni ukuvuga abantu mukoresha X mwese hano mfite abantu 1,100 mu nkurikiye kuri TikTok hano uwo kumva reka turebe twagiye Bebe Cool ntabwo ari injiji Bebe Cool ni umuntu wakiye mu ishuri tugendane gake Bebe Cool ahangaha turi kwibaza ngo difata nashoka dukura umutima ntabwo ndi kubakura umutima listen to me my people ni ukuvuga kugeza aya masaha ibi bintu Bebe Cool bagiye kugaragara nk'injiji zimwe zabayeho mu karere nukuri kw'Imana ni gute uyu mugabo yisanze aya mafaranga ntabwo ndahamya ko ariyo ntabwo aya mafaranga ndamenya ko ariyo yayariwe angana gutya ibihumbi 100 by'amadolari ariko n'ibihumbi 100 by'amadolari yariwe Bebe Cool waba uhagarariye indangare nigeze mbonaho kuri isi y'Imana so rumors ziravuga ko ninjye muntu babwiye ibi bintu rumors ziravuga ko amafaranga yariwe Bebe Cool agera mu bihumbi 100 by'amadolari ntabwo ndabihamya neza niko bivugwa kuko ntabwo arashyira receipt mwibuke ko ari buze kugaragaza transaction zagiye zikorwa n'uburyo yohereje amafaranga Bombo Clat tugende gakeya give me a second hano munyuve neza cyane ni ukuvuga ngo ari tugenda neza tukajyanirana mukandeba mukabyumva abagande barapanga bro ariko hano haraza kugaragaramo akaboko ko mu Nigeria hano haraza kugaragaramo akaboko ka Yahoo Boy